To share you a present scenario of development in Rohtahat, Yamuna Nagarpalika, Wada number 4, and this project belongs to Islamic Fund, I think, in Nepal. And basically, how this projects are going on Bandahiri. Let me explain you. This is a hand pump area, and this is all the plasters, all the finishing was completed by the project. I don't know exactly what is the project name, but what they do I will show you. We had already hand pump over here, and we have already, it's around 2 old, and they just came and they just take a permission with my grandparents, and they are so scared, they don't know about what is going on. They told ki, we will provide you a hand pump, we will provide you a motor, and we will complete all these area without any cost. And the truth behind is they are just working to get a money, not to do development. So basically they just plaster the area, complete the whole area, and bring a hand pump. They take a picture of the hand pump, they take a picture with a motor machine, and they just take all the things and went to other home. So basically they won't provide us anything. Although a sustainable development goal 5th state that everyone have a right for clean drinking water, and clean drinking water means a lot of organization is working in Madhya Pradesh for clean drinking water, because the water on this area is a bit more unsafe and it contains a lot of arsenic. That's why they just send the proposal to the donors, and they show the real cause, like we need this. But the fact is they are sending the proposal just to earn money, not to develop, not to do development, or not to support the actual one. Even though we don't need, even though talking about my family, I have already there one hand pump which is almost 200 feet above, and basically a 30, and they just it is just a 35 feet below. So 35 feet hand pump do not contain any clean water. So as I say, this is a scam. This is a real scam currently doing by the Islamic donors, Islamic Fund, and I really disagree the way they are approaching the people, the way they are just showing the development, but the real fact is they are not working for the community. So they are just earning a money for their own, not for the people who really needs. So I just made a video and hope I will send to the donor who is donating money to the several organization in this area. So sustainable development goal अन्तर्गत तपाईको safe drinking water and sanitation को एउटा जुन गोल रहेछ, 5औं कि 6औं गोल हो हाम्रो वर्ल्ड वाइडले सेट गरेको। त्यसको अन्तर्गत तपाईको नेपालमा के हुँदो रहेछ कि अरब कन्ट्री र मुस्लिम कन्ट्री, इस्लामिक स्टेटहरुबाट के गर्दो रहेछ, यहाँको मान्छेहरुले धेरै संघ संस्था खोलेको रहेछ। म पर्सनली कसैले टार्गेट गरेर भनेको छैन, धेरै संघ संस्था चाहिँ खोलेको रहेछ। तर सरवटा वडा नम्बर 8 यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 करेन्टली यसमा चाहिँ के भएको रहेछ कि सोझा जनता र सोझा मान्छेहरुलाई कसरी मूर्ख बनाएको रहेछ। ल म यसको पोल खोल्छु। यो मेरो घर छ, दिस इज माई हाउस, एन्ड ठ्याक्कै यहाँनिर पहिला मेरो पहिलेदेखि ह्यान्ड पम्प थियो क्या कल। यो मेरो पुर्खालेहरुले नि खनेको ह्यान्ड पम्प थियो है। त्यो ह्यान्ड पम्पको माथिको यो जुन हुन्छ नि, यसलाई मात्र चेन्ज गरिदियो हैन। यसलाई चेन्ज गरेर जम्मा 35 फिट हलेको छ हैन। अनि आई डोन्ट नो कि बजेटमा कति लेखियो अथवा तपाईको प्लानिङमा, तपाईको प्रपोजलमा कति खनेको थियो, तर आई एम प्रिटी स्योर कि तपाईको 35 फिटमा अहिले राम्रो पानी आएको छैन। तपाईको मध्य प्रदेशको रौतहट जिल्ला भरि अथवा मेरो गाउँ एरियामा 35 फिटमा राम्रो पानी आएको छैन। किनकि 35 फिटमा किन राम्रो पानी आएको छैन, किनकि उता मैले पर्सनली आफ्नो कल हलाउन लागेको हो। त्यहाँनिर हेर्नु, त्यहाँनिर 200 फिटको कल छ। त्यो ह्यान्ड पम्प जुन हामीले आफ्नो पर्सनल युजको लागि बनाएको छौं नि, 200 फिटको लागि छ। तर बजेट पचाउनको लागि अनि संघ संस्थाको मान्छेहरुले आफ्नो खानाको लागि यो सब बनाएर दियो। अनि एस्टिमेटमा के लेखेको छ कि ह्यान्ड पम्प प्रोवाइड गर्यो, ह्यान्ड पम्प अझै पनि छैन। तपाईको मोटर प्रोवाइड गर्यो, मोटर पनि छैन। यो मात्र देखाउनलाई हो। मोटर कसरी प्रोवाइड गरेको थियो
यहाँनिर एकछिन ल्याएर कल स्टार्ट गर्यो, मोटर स्टार्ट गर्यो, चेक गर्यो अनि त्यसपछि फेरि खोलेर लग्यो। सो यसरी तपाईको सोझा जनतालाई मूर्ख बनाइएको छ। अनि भन्छौँ नि हामी मध्य प्रदेश किन विकास भएन, कसरी हुन्छ मध्य प्रदेश विकास जब यसरी काम गर्दो रहेछ। सङ्घ संस्थाहरू यति पचाएको छ, यति तपाईको गाउँभरिमा त्यस्तै सिस्टम चलाएको छ है। जबरजस्ती पेन्ट सेन्ट गरेर अनि बजेट मात्र निकालेको छ। सो दिस इज द प्रेजेन्ट सिनारियो।